Хоч векшина mesnih zajednica u opštini vecej njema mesni samodoprinos, odsovito uvalalo hljadane, že bi принесли програмі розвою і келю їм за то ті роботи потрібні средства, že bi mogli бути плановані у новим opštinskim budžetu za 2018 rok. Bikičani, наприклад, маю на шоре ушорення Валавських яркох, a čekaju i počatok vybudovi vodovodu za Sprivinu glavu, poneže vodovod u Sotu konječno zakončeni i tišnjov bude puščeni do funkciji. U Berkasove planuju predlužic vybudov kanalizaciji, a u Moroviču okončić komasaciju. Po konec roka bi mali bud zakončeni i vyberanki za novi soviti u mesnih zajednica u Jagnješka Hutorene, a vyjašnjovanje za novi mesni samodoprinosu išće vše pod znakom pitanja.